Chairman Kailom, PUF lal ro thanga President Central Waye le atuan P OBT Kualian Dr. Lorraine Lalpek lian chinza MLA Advisor to Chief Minister Borsa Pudoni lal sanga Wayle member VLT Wayle General Conference voice om tum pakat na MZP General Headquarters mingin kut kan tlai na hey MZP te Wayle tin lung takin lom thu kan soya nichina Central UIMA President ina soyang deuh lekhan zanina hian atop thleng kan theilo ani poinim lo hriat thiam kan nge na naktuk lama aizola let le tur kan ni a program engeng mo kan ne wangin conference lim tak in man kan du sak tak meu chewa tin Central UILE ina kumina kan thupui rui hlo do chungchanga hian nam angte ram ang puwa kan tran rualangai tak zetin ka ria a ni kum top khan mara students organization ina Diamond Jubilee an man tumin sia hadisi ina thu soi min ne em makkati em mai chu sia hadis ti ka tang hian drugs to ruk man mumal kan nei lowa aron kal zong hilong tlai district ka tangin ani ti kha soya makkati khop maya chumia chuwa chumini wang chuan zan ina hian uelete malakna kan thlopa laifa te zong po rui hlo do na kong atran la a rui hlo sum dong te nual suat ngam turin zaninan kan som du bok cheu ani kan president kha khongain loading se MZP General Headquarters 10 conference chi bai book na lan kan du a khongai takin loading chuak se kachim ko hey kan MLA hi ka u ania nichina khan minron texas kan mang to lo tur a ngai la thome oile conference voi somthum pakhat na palai zong te hlim taka mang turin du sakna ka hlana cheuwe